अनौब चहिगी याइप पाउजेल पिजबगा लोइनना लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जनवरी की तांग अमा नोंमाइजिंग निमिकी खोमजिनबा पाउ ताबिरसे अहानबदा मरुओइबा पाउ हौजिक लैरिबा असम की जिला मरी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस लैरंबदगी सब डिवीजन द ओंथोकलगनी तरा मरी सुबा नेशनल सीनियर फुटसल चैंपियनशिप दा असम की नुपी टीमना चैंपियन ओइरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अमदी जनरल सेक्रेटरी बो कुंभीरग्राम प्लेन ताफमदा तराम नोखरे जिरीबामदा मयाई काबन इसागी ओइबा पोटलमसिंग पुसिलकपा थिंगननबा ट्राइब सतखरे लाकलिबा जनवरी की तांग तरुक होम मिनिस्टर अमित शाहना जिरी तिपाइमुक जेटी रोड लंबी उरेप उयुंग तमलगनी अमसुंग नहरोल साहित्य प्रेमी समिति न सिंधुना कवि कीर्तन अमसुंग साहित्य की मना लांथोखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे हौजिक लैरिबा असम की जिला मरी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस लैरंबदगी जिला मरी असी सब डिवीजन ओइरगनी हाइना सीएम हिमंत बिश्व शर्मा हाइख्रे वाफम असी चही की अरोइबा नुमित ngarang न्यू दिल्ली दा राज्य की कैबिनेट बिफम की मतुंगदा सीएम ना पाउमिसिंग दा फोंगदोखिबने सब डिवीजन ओइना लैरगदबा असम की डिस्ट्रिक्ट मरी अदुदी विश्वनाथ होजाई तामुलपुर अमदी बोजालिनी मसिगा लोइनना कासार करीमगंज अमदी हाइलाकंदी जिला बराक तंपाक की जिला अहुम असिगी रेवेन्यू विलेज खरा हौजिक लैरिबा मागी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट सिंग होंगदोक होंजिन तौख्रे लैंगाकना मियामगी खुदोंचानबगी दमक हाइरिबा खुंगंगसिंग असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट सिंग होंगदोक होंजिन तौबनी हाइना असम लैंगाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की चेरोल असिदा पल्ले होंगदोक होंजिन तौख्रबा रेवेन्यू विलेज सिंग अदुगी मनुंगदा पनबा याबसिंगदी हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबदा लैरंबा रेवेन्यू विलेज 5 ग्राम उत्तर बदरपुर थांदापुर बदरपुर ग्रांट उत्तर कांचनपुर बाकोरी हाउर पार्ट 1 अमदी दक्षिण बदरपुर न चिंगबा रेवेन्यू विलेज सिंग असी हौजिक कासार जिला की मनुंग चलगनी अमरोमदा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की मनुंग लैरंबा बदरपुर म्युनिसिपल बोर्ड की मफम खरा कासार जिला की मनुंग चलगनी अदुगा कासार जिला की मनुंग चन्न लैरंबा रेवेन्यू विलेज खरा दूधपुर पार्ट 2 मोहनपुर हाइना सुखंगनबा महादेवपुर गोनीरग्राम पार्ट 1 अमदी गोनीरग्राम पार्ट 3 बेनना सिरपुर पार्ट 2 हाइरिबा कासार जिला की मनुंग लैरंबा रेवेन्यू विलेज सिंग असी हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनखरगनी खोइराकपा इरेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट कमिटी खुनौ फुलर तोलना ngasi wakching gi ani suba nongmaijing asida खोइराकपा इरेल उमंगलाई थौनिजब लाकपसिंग दमक फुलर तोल खुनौ कैथेल मचागी खाता कमिटी असिना सिंजे लांगजरिबा सिगी खुदोंसाब लौबिउ लोइनना लाई खुरंबा लाकपसिंगना मयाई काबनिसा सिजनबिदनबा कमिटी असिगी माइगेदगी नोलुपना निंगसिगलगली नोंदुदगी खोंका कुनमरी मंगा कुंथरगा लखीपुर खुनौ की कैथेल मसा हारिबा मफम असिदा अखोइना हंदकी चाही असिदगी अखोइना घाट अमा सेमजेदुना मफम असिदगी अखोगी लॉन्च थागदोबनी ही मसा खंगदी अचोब खंगदी लोना पुनमंग से अखोइना सिंजरी अदुगा लोना लोना हारिबा मफम असिदा अदोंगी खुदोंग चान ओइदमक्ता चाना थकनबा अखोगी अयुकी ब्रेकफास्ट अमसुंग गाड़ी पार्किंग चिंबा गाड़ी मखल खुदिमकी वेहिकल खुदिमकी पार्किंग अखोइना मफम सिदा सिंजरी मदुना मयाम दा अखोइना अमुकना नोलुक सबगलना सिंजरी आरिबा मफम असिदा कैथेन मसा खुनौ कैथेन मसा हारिबा मफम असिदा मयाम लेगबिरगदा मयाम पुरमकी सेवा से कोदा फंगनबिउ हाइदुना अखोइना नोलुक सेरी अदा कोगी पार्किंग की ममल दि हकुमगा कुमसिगा दिगा खेनाबगी मतान द खर प्रॉब्लम से कोई फिक्स थमजदे मयाम दे अखोइना नोलुक सब अमखतंग दि अखोइना अदोमना अंगमबा मतें खरा अखोइदा अखोइन बॉक्स अमा थमगनी कोगी कनोगी बॉक्स डोनेशन बॉक्स अमा खक मसे मयामना पैसा लुपा अम तो सु मंगा तो सुता अंगमबा मखोन माना कचरमबतो मखो अखोइ एक्सेप्ट तौदे दिसंबर की तांग 19 अमदी 19 नुमिनिनी चुपना गुवाहाटी की अरिजोना स्पोर्ट्स एरेना दा पांगथोकिबा तरामरी सुबा नेशनल सीनियर फुटसल चैंपियनशिप ता असम की नुपी की टीम ना चैंपियन ओइरे अदुगा मध्य प्रदेश की नुपी की टीम ना रनर्स अप ताखी अमरोमदा मेघालय की नुपा की टीम ना चैंपियन अदुगा दिल्ली की नुपा की टीम ना रनर्स अप ताखी
Leibak asigi state 19 saruk yaduna pangthokkiba championship asigi mana mathum yenthokpagi thoramda Indian Soccer Futsal Federation gi president Sri R.S. Gyani na president T Tribes Welfare amadi Labor Welfare Minister Sri Sanjoy Kisan na chief guest aduga Indian Soccer Futsal Federation ki director Sri B.D. Burma, Indian Soccer Futsal Federation ki founder chairman Colonel Lalit Bora amadi All Assam Soccer Futsal Association ki president retired Major Purisabam Manithonna guest of honor oina dais ki leiteng oiki. Championship asigi organizing secretary Ngangom Prajakishorna taramna okpagi warol amadi thagat wahi lanthoki. Nupi ki kanglupta Assam ki Torali Melina best scorer amadi best player ki mana phangki. Aduga Meghalaya ki Basuklang Bina Nupa team ki best player amadi top scorer oiki. Meghalaya ki Sanaroi Mandelord Hasada best goalkeeper ki mana piki. Manipur State BJP President Adhikari Mayum Sarda Devi BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K. Sarat Kumar Singh na Silchar Kumbhirgram Airport ta thunglabada BJP ki Thomi Singh na harau teyam na okre. Okram Lakhikanta Khetrimayum Umananda Okram Ibomcha Motilal Singha Gita Singha amadi atei BJP ki Thomi Singh yauki loinana Jiribam BJP ki Thomi kayana su lengyan fi yanduna harau teyam na okhi. Lakhipur Nayagram Cluster na sinduna Punabati ME School Tolen Khunda Community Festival pangthokre. Ngangom Basantu Kumar na fita kaktuna haudokiba thoromda Nurul Huda Chaudhuri Assistant General Secretary Kasar ME Teachers Association Aditi Nunisa DMC SSA Kasar Rana Ranjanath District Program Officer SSA Kasar Dr. Bidyut Dev Chaudhuri DPO SSA Kasar T. Robindra Singha Headmaster Punabati ME School Convener Amadi CRCC W. Molendra Singha Lakhipur Nayagram Cluster na chingba Tharomhasida Sarugyaki School Kayagi Mahiroi Singh Oja Singh Amadi Guardian Singh Yauna Pangthokiba Festival asida Tongan ba Purup Singhi Mahiroi Singhna Magi oiba nat ki jagoi isei kaya su pangthoknaki. Coalition Against Drugs and Alcohol Kada Jiribam Jiri Development Organization JDO amadi Jiri Police ki teamna Manipur amadi Assam State anigi lonabada thong mathakta Manipur gi wangmadagi changlakpa gari singda mayai kaban hisagi polam sing check tobagi drive amang harang chathaki ba drive aduga mari lenana Kada Jiribam gi president Y Sumati Devi na phongdokhibada Kada JDO amadi Manipur Police ki team na pullaga chahi loisalakpagi aroiba numit December ki tang 38 da Manipur gi wangmadagi pusilakpa nisagi polam sing thingnanaba drive asi chathabani haiki. Kada amadi Coalition Against Drugs and Alcohol aduga police ki team aduga Jiri Development Organization aikoi kunna 2022 ki 31st December ki aroiba numit asida aikona tulen wangmadagi changsilakpa asigumba nisanu chabu salakpa sing asi thingnanaba aikona drive chathajabani adu masi aikona tungda ho naharun sing asi aphaba ni ama oinaba aduga makoi punsidu hena yai phaba oinabagi aphaba angang ama oinabagi aphaba jati jindi ama oinabagi lambenda chansinabagi kamata aikona asigumba thabaga sathajabani adu mayam pudamuna asigumba thabaga sida
Lakliba January ki tang tarukta Union Home Minister Amit Shah yauna Churachandpur da pangthokadoriba miyam gi oiba mifamda Jiri Tipaimuk Road, JT Road urep uyung tamlagani loinana atopa project kya su urep uyung tamlagani loinana sangaragani haina ngarang Jiribam gi PWD Guest House ta pangthokiba Paumi Singha unaba amada BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K. Sarat Kumar Singh na wapamasi phongdokibani loinana anoba chahi 2023 na lakpada BJP Manipur Pradesh amadi BJP Jiribam Mandal gi maigi dagi miyamda yaipa pauzil pirakli anoba chahi hawagi yaipa pauzil yana na bijari Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh maigi dagi amadi Jiribam Bharatiya Janata Party Mandal gi maigi dagi Masih ako'y mayamda yamna nungayba hajaba tare Bharatiya Janata Party Jiribam Mandal da adu amadi Jiribam da leiriba praja punamakna yamna khawrang na ngaina lakpa ako'y demand tawna dum lakpa ako'y lambi ma ako'y JT Road haina khangnaba Jiribam Tipaimuk Road ki lambi asi ako'y lakliba tang taruk January की tang taruk asida Bharat की Union Home Minister Amit Shah ji na Jiribam amadi Churachandpur की leiriba praja sing aduga loinana Manipur ki praja sing da matam sangna mayamna ngaida lakpa demand tawna lakpa lambi asi akhoi foundation stone laying tawbibaga loinana akhoi lambi ji semba hawrani Naharol Sahitya Premi Samiti na sinduna Sri Biren Nakachaba Kabi Kirtan Manipuri Sahitya Parishad ki President Longjam Joy Chandrana Chief Guest Samiti ki President Nauroibam Indramani na President amadi Professor Huirem Bihani na Guest of Honor oiduna Jawaharlal Nehru Dance Academy Imphal ki Auditorium na ngarang Kabi kunna saruk yaduna pangthokre Anisuba sarukta Manipur Handloom amasung Handicraft ki Chairman KH Ibomsa MLA Lamlai Esina Chief Guest amasung Samiti ki President Nauroibam Indramani na President oiduna Padmasri Saugaizam Thanil na Kachaba Manipuri Sanskriti ki haurakpham amasung masak haina mingthonba lairik ama phongki makhata na tongan ba aibasingda mana manga Maibam Nabakisor Arambam Ongbi Memchobi Robinson Moyon Nepram Maya amasung Kumari Chanuda Lanthoki Manasing aduda citation sen lachingbasu yauri taram nokpagi warol amasung thoromgi wahanthok Samiti ki Vice President Yaima Haubana Piki Thagat Wahaina Samiti ki General Secretary Dr. Huirem Tembana Piki Sagnai Rabai ba Chongtham Ibungobi Dr. C.H. Chandrakala Sorokhaibam Devendra Tonjam Sarojini Dr. Rajkumar Gunachandra Ranabir Sarungmana Chingba Kayasu Sarujaki Hairi Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Hauzik Lairiba Assam ki Jila Mari District Status Lairambadagi Subdivision da Onthoklagani Tara Mari Suba National Senior Futsal Championship ta Assam ki Nupi team na champion oire BJP Manipur Pradesh ki President amadi General Secretary bu Kumbirgram Plain Tafamda Taram na okre Jiribam da Mayai Kaban Isa ki oiba potlam sing pusilakpa thingnanaba drive chatakre Lakliba January ki tang taruk Home Minister Amit Shah na Jiri Tipaimuk JT Road lambi urep uyung tamlagani amasung Naharol Sahitya Premi Samiti na sinduna Kabi Kirtan amasung Sahitya gi manalan thokre Lakhipur online gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare